Jumriani ya ko melo ki terima beraka dali na pulangi lakita ya ko angka di nalingi lakita bawi liman na napata bacang alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin marasaktana ya ko mak beraka ya to donge mak beraka ya to donge de pana capu nang kasipole iya na tunasang ulamata iya na baca-baca simak na pak barasange ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim مولاي صل وسلم دائما أبدا. Qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'a li arba li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha wa li diniha fasbar wisatidin taribat yadaka. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim. Keluarga mempelai laki-laki, keluarga mempelai wanita, tamu beserta para undangan, terkhusus kepada saudara saya Pak Anca merupakan pimpinan Sanggar Seni Pelangi. Marilah kita membacakan suratul Fatihah dan pahalanya dinaikkan untuk almarhumah Ibu Itase dan pahalanya dinaikkan untuk beliau. Saya memohon kepada jemaah sekalian membacakan suratul Fatihah dan pahalanya dinaikkan untuk almarhumah Ibu Itase. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, alhamdulillah ya waktu yang kemanangi pada Mario melihat persandingan anak kita kemanakan kita Ahmayani si bawah di sana Benita Ahmayani Jumriani Ahmayani si bawah Jumriani tudah nggak dendre letukku takku utu jumata mani habot timakun raya utu jumata ibu dia utangai Ahmayakin aku letangai lelangatiku baik upa Ahmayani lolongan ngebot timak ini upa pagaharo ni lolongan ibu timakun rima kemana cantilak duita baik kalau lo geretak si lolongan anak dari cantik pada mau kita pasangan nalaboy si bawa irepah Jumriani pekanja kilali berarti tak mada ilakit tak nasabak kuwita geretak nama yani kuwita geretak nama yani watun nakalolo dena dua talum anak darah pura na bote jadi pakai singilali batimu madai talu si pak mapunen dia talu si pak mapune komelo ko dia na saling kulakemu komelo ko na saya lakemu nomor si di anggun di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur nah iru talu mapune aja amaha anggun di dapur ay dia tugakan nasu mejaji anggun di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur lalana to side kita ibu narampe makada nigi makun rai milau okko laken na kawaniwi majapu apalan na itu pada ni kupura menri umrah jadi ko angka makun rai melo lolongang apalang umrah de na pake modala ilaw lalo di okko laken tak kawaniwi ibu biasa masih wani tapi ko be ko buti metta jalalo to coba-coba ay tahu ka iya sa di ko marepai jadi komeki lolongan apalang umrah tanya modal na pake tanya modal di na pake idi milok walake takon tabe ahmaya ni tatanga gere beneta mapagere mo sading cagam mo ahmaya ni berarti mapagere riba ini ini tanda wanita yang soleha nasabak keterangan nah ahmaya ni natangai beni na mapagere ro maka deha desa na nabita
Iku miki mita makunre kesing, makunre soleha, iku itangai mappa keriu-riu. Tak ada bangga Bapak Ibu kumaperi matu sadaku karena jadwal kami ini sangat padat. Kemarin saya ceramah di Alakuang, hari ini di Kadidi, besok di Parepare, sampai seterusnya sampai tanggal 18 bulan 1 itu Bapak Ibu jadwal kami sudah antri. Mayani poletta alingi beneta nalena matro ya. Polenna rone alingi bene mun alena matro nasabak jama-jamana yaitu sebenarnya makunre bendahara. Apa madari toan ke aroni majik nang kali nama na mimisang isan na kulkas isan na pak bersang isan na lubuy tanya urusan maroni itu alengi bene munari na matroi tapi ini makunre mengerti toki apa ang kata madari makunre yalingi dia nari na matroi mana kembali aja lima lamari silakan na telu bawan na lengi be aja usaha kangin papada pade selanjutnya itu kupuran tibut tawe apa nih tomatotta iya memang na matotta iya toh jadi usaha kangi pada pade berarti tak perlaku kangi apa madari angkarone ya kotomatan nang kapuli boy pilo kami nama soli jin alyangi agami langi ambok ulangi kapalaku itimbo boy ya kumoton nang kapuli paling itu pilo tak dosa bis buku ijoje kapan madari toang ka makunrai ya kotomatan nang kapuli eman agay langi ma wapi pangi gamma walangi ka pa maiti una supalak kurangi oku gitu di maka dari maka singit tudang oku gitu kamera utama mak beni ma o memang lo pasaki iku makna tapi kotomatan nang kapuli napi arung to nang kalinga napa masula papan kapan ang kasurna sa tomotomu puli pangka jenni babi patacik de yaling ini tasik de juta lisu aja usahakan induk papada pade. Selanjutnya suami pakaian istri, istri pakaian suami. Aga betuangan nero si sampo ya siriki. Laki-laki jangan cerita kekurangan istri ke orang lain. Istri jangan mencerita kekurangan suami ke orang lain. Apa madari angkara ini cerita kekurangan nabi ini nah. Boy cantik bijak nasuk bini kujus miati. Nas sunna maka lundra. Pokoknya romantis cek. Ya kau pulih ke mak jama. Tapanalo tu biti ko na pasa-pasain apa makilo-kilo romantis di iko puli nama aja manita kasat di mataku nala ni biti ko na pasa-pasain apa makilo-kilo salatullah salamullah biti na ipasa langi makat do mani minasa bini ko pamaturas ya aja kamu cerita selanjutnya madari tong ke makunre cerita kekurangan laki nak kepada makunre boy garta pa yan sa laki ko mayani polen na makaiga di nang kana ceri kak si cemo pokok na mare pakajaga na gombal-gombal na sayang aja mana minasa manang gitu ko si baki matin rokon ni paru raja roja si ha pada tu nasa otot tukai lau tator mengaruh inasa aja cerita dua kelebihan na makunre agero macam apa tuh aja ka paham dua kelebihan nama kunre na perlu sayang na sebab macam apa tuh macam tu apa mati aga betongan dari macam apa tuh iko arwani makutukutul lo majama na bini na mo palici bini na mo maling samanga rajin itu lo majama tapi si balikan na to si iko arwani tak pemecai bawang mak gerak bawang ni ciri anak na bini na mo campak bini na mo capu-capu insyaallah paja itu arwani macai iya normasu na itu makunrei perlu saya lakde magai na sebab macam apa tuh macam tu mapamati selanjutnya ya kumelo ijuk kalaketa lo mak jama bau limana napa tabaca doang supaya dia nak kita saliwang angkat tu doang ibacangi kumelo ijuk kalaketa supaya dia nak kita saliwang bau limana napa tabacang salamun kaulam mir rabbir rahim salamun kaulam mir rabbir rahim tak apa nih bu dia petapelai dia petapelai matu kuli suka tauka ko HP ta napeta tala YouTube sampai ceramah Bugis Muhlis Syamsuddin. Jangan lupa like, share, komen dan subbreaker. Subbreaker ternyata subscribe. Aga dona salamun kaulam mir rabbir rahim. Idi arone mengerti toki komelo iki joka tasidak kejo lo beneta. Pitu carane sidak ke bene kome joka. Iko melo mopi tambesi. Makanya itu kunite boleh. Tapi ini to si makunri mengerti ki komelo ki sidak ke koili. Melo sidak ke koili ilo mak keribo. O jaju dastar sabo. Napake maka kelelak bonna. Dia plastik gigi aga boy. Cantik ki jolo. Selanjutnya
Idi makun re aja tapun nesi pak melampe bulu-bulu bitita agar makun re pak joka. Makun re pak joka pak angka ni ama yang pulih maja mama ana mencina aja sedih manre maka ni bini nang kamoje tu ke pamanase angka tu nanre ke pamanase pak kanreng angka tu ko lamari puram penre kang autun na sebot tinggi angka menami ku tu bale we kaju urange ko melo ki mapi cope cok macube cobe angka mo tu ko kulkas sepat jela dalam baci kesabawan ni ku tu maripe je ko bali boleh maki tahu tu ko makir si pak na bini mama yani na bini mapake si kanjana sapara bemor agar bemor pak bini mondri si balikan na to si ya ko angka aroni maka incung ilingi tempe milaw tahu ilingi tahu milaw ibale ilingi bale milaw kaju ilingi kaju na milaw na supalakko aroni mapakiwi kanja na yalirang ako kasaloy ko lempa napataloy yasi tajang ya ko beting baru pak daripada tu lemari si gandeng mandre si tempo si di kaca nak kedua si di peri nak kedua jok kasih ketan ni 5 motor si kak 2 mau pakai nak jambam itu si bang iko baru tapi komit tadi ele sinoko tangga sosi cok dokang woni angka piri tak gapo terima pangyo aja di napa aja matampu matu si makna pak berseng orang pengen waktu jumriani ya ko melo ki terima beraka dale na polengi laketa ya ko angka di nalingi laketa bawi limanna napa tabacang alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin marasaktana ya ku mak beraka ya tu donge mak beraka ya tu donge de pana capu nang kasih boleh iya na tunasang gula mata iya na baca-baca si makna pak berasange alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin marasaktana tabawi limana napa tabacang iro. Nah, ini juga banyak menjadi pertanyaan di masyarakat Pak Ustaz ya ji nasalak ku kamata-mata ji kamata-mata nasang ada kumema je tu sipa ana aroneo sisa kamata-mata katama-tama katimi-timi kupure sisa supaya dia nak ko lakemu gampang piku carana supaya dia saling ko aroneo piku carana ya ko tiki burang itiko ile tiki burang we palla ya rega tangaso ya rega wani agi papujinna ya ko tagaru-garu ni rutengi tagaru-garu ni rio palle tabacan ni ayat nang Allah taala bismillahirrahmanirrahim wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala ain wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala ain iya ro tabacangi insyaallah mak baraka itu namoken rolatu lakita namoni ketok godai mahasiswa anak SMA namoni ketok godai di metu nagahaga atau na puji idi mi bawa turi ni ngerang ini bimawa turi na puji di nagama kunrilan na puji na sabak mak baraka bismillahirrahmanirrahim wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala ain Toha ayat 39.